Sahabat, sebelum nonton mari subscribe dan like dulu ya. Halo sahabat, balik lagi nih. Obi mau bantuin Ama jagain kios telurnya. Yuk ikutin. You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like Kayaknya ada yang mau beli nih. Ya, mau beli apa bang? Nah, di sini nggak jualan terigu bang. Ya udah, makasih ya. Mohon maaf. Ada yang beli minyak, minyaknya kasih ya, kasih.